Milost i mir sa tobom, brate i sestro, koji slušate ovu poruku. Ovo je poruka nebeskog tate, koji kaže: radujte se, radujte se, radujte se, imena su vam zapisanja u Jagančevoj knjizi života. Radujte se, sve sam vam oprostio. Amen. Hvala ti što je cijena, cijena je plaćena, cijena je plaćena zbog naših grijeha, cijena je plaćena, hvala ti Isuse, oprošteni su grijesi s nama, hvala ti na ljubavi, hvala ti blagoslovio si ti nas, hvala ti na svemu Tata nebeski, hvala ti si dobar nebeski roditelj, hvala ti na žrtvi, na savršenoj žrtvi, hvala ti, tako dobar ti si, hvala ti, tako dobar ti si, hvala ti. Radujmo se, radujmo se, radujmo, imena su nam zapisana u Jagančevoj knjizi života. Radujmo se, radujemo se, radujemo, radujemo se, radujemo ti se, pjevamo ti pjesmu novu, pjevamo ti pjesmu novu, hvala tebi Isuse, hvala tebi Isuse, hvala ti, hvala Isuse, tako dobar ti si Isuse, radujmo se Božji narode, radujmo se djeca nebeska, kako je na nebu, tako je sada i na zemlji. Na zemlji je sada